Pozdrav za sите! Денеска ќе правиме, мислам, Trenutno Love Challenge трети дел, така да сега ќе има посилни шамарчиња за мавање. Вака! Мале! Значи, да, тоа ќе биде и еве сега, значи ја ги гледам моите стари видеа за Trenutno Love Challenge, така да ако ги видам се сетив, реков, ајде зашто да не снимаме некој видео со Trenutno Love Challenge, така да ајде да идеме на Trenutno Love Challenge. Значи еве сега најдовме некои нови што се пред 2 дана, пред 2 дана, така да... Дена. Гледаш или знае да зборува, не знам. Заборува. Значи, стварно... Тоа беше смешно и на првот. Добро. И на првот и на вториот дел беше многу смешно, така да... Ајде. Трети дел. Ајде. Трети дел. Шта ќе? Не! Се извинувам, мате не ми фаќа ово гумново тука. Еве сега фаќа, гледате. Гледате. Сега сме на телевизор. Да, сега ќе маваме оволицки шамарке. Сега мате. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would... Имам сега вака малце шо ја мавнав камерата, али треба да намалиме така да превише гласно беше. А сега пак треба. Не треба. Can you tell me where the bed is? Right here. Where? Right here. Wait, let me check the map. You don't need the map. What we about to do? But you got first. Oh, yeah. What you about to do? Miss you, nerd, man. Watch this front flip. Нема ни го. Като, чек, стоп. И двуцата треба. И двуцата се мана. Raphael, what? Треба ти. What is this? Не треба ти. Have you looked? Силно. This is a Gucci household, nigga. Can I have the car? No. Can I have the car? Силно е. Силно! Здорово. Това е сме силно. Oh my god, I am so sorry. Вика силно, аз чекам не силно. Чекай, бе! А се не пиди. Green Honda, please come to the front desk. Ама, Иле! I just wanted to see what you Джаве ни поминува времето. I just don't want you guys to look at me any differently. Son, you don't have to worry. Кой поновам? Voted for Donald Trump. Оди. Ето така, и двуцата се гледам. You're gonna get a whole plate of food and not eat it. Are you gonna eat this shit? Това е лайк. Shut the fuck up! What the fuck is on my fucking doorstep, Nick? Дай малко по-силно. So where you going tonight? Going to Sarah's party. Hell. Bitch, I hope the fuck you do. You'll be a dead son of a... Bruh. Hey babe, guess what? These nuts. You don't even have none. Got it! ASL 69? Yep. Flavor Town. I'm not like other girls. I don't live for the weekend. I live for every moment. You know. What? I'm shook. What do you think? Stop. Damn. Та време ми се качва.
Ej, ko ćemo za sam party pjesma. Oh my god! Get your hands on me and you ain't I'm gonna fuck you up! Oh shit! Get me in, bitch! Explain that again. I like boys. And I like girls, and we're just friends. You guys have never wanted to date each other? No. Always happens. I had half a bottle of Burnett's and then a watermelon for a loco. The thought of that gave me chest pain. All my damage. I mean, like a nigga don't exist. Girl, I know you want these nuts. I'm Kendrick Lamar. Що бити? Johnny, bitch. Coach wrote up a new play. Use your Що ти є? Psych, you're not playing. All that fun shit. Мале! Знаеш, си чувствай като детенца какви заболели. Have you been to church lately? Sunday. How about now? Said this Sunday. How about now? Take me to church. What are you gonna sing? Oh, I'll see that. Sweetie, you should be a princess for Halloween. I was thinking about being Harley Quinn. Harley Quinn. Well, you're stupid, but every time I meet new people. You understand the words that are coming out of my mouth? No, sorry, I don't understand anything. Hello. Coochie down to the socks like a How a masculine guy throws. How a feminine guy throws. I found this song and it perfectly sums up the way I feel about you. Honestly, and I don't say this to everybody, but you're like my best friend. Aww. Окей, значи тук ќе завршиме видеово. И е наречен. Чекай да малце. Е вака, значи не знам сега дали вас ви се допадна, но мен ми се допадна, ово многу беше смешно. Така да... Дайте звене, fuck you do. Значи тоа беше тоа за ова видео и... И subscribe for more. Subscribe, guys. Вземам like, share, like, share, subscribe и тоа би било тоа. Тоа беше тоа, така да... Поздрав!